Da? Ali podražao se pa da mora biti da će se pomladiti. Evo vidiš, njega je napao onaj crv potkornjak. Ne znam kako mogu, vidiš, zaštiti to. Da? Evo vidiš, staje ga dol piljevno. Koliko kažete da je star hrast? Pa jedno 300-350 godina. Vakav je, ja ga upamtio i meni je 70 godina. 70 idlije, 50. 50. Ja sam 60. Napunio 61. Pa ja evo 70 i idlije. Tošća rast. Ja, tošća. Nalazi se u selu Drijen. U selu Drijen. Opština Derventa. Drijen ima nešto oko 700 stanovnika. Ima jedno 150. Trenutno sad ima jedno 100 numera koji su živa. Imaju te familije koje su doseljavali u Drijen iz nekih mjesta, Cvrtkovaca, Ljevanjske, Crnče i tako. Ja Crnče sam čuo, gdje ona? Ja Crnče, ona je gore više Osnje. Od Osnje kad se ide prema Mišincima. Samo da prvo krenem, ja sam očekivao Drijen da je to neki zabačak od sela u Jugu. Ma de, kakvi zabačan to. To To je pitovno. Mogli smo otići na jedno mjesto, zove se Njiva Carevna. Koliko daleko? Pa ima jedno 2 km, asfalt je skroz. Obavezno. A znaš zbog čega moramo otići? Moramo... Vodio sam ja neke, vi sigurno znate, onoga Čovuća što je bio direktor turističke organizacije u Prnjavoj. Sigurno ga znam po faci, ne znam po ime. Kako se preziva, ne se sjetiti. Gori ima jedan kopu sa bagarom krečnjak. I kad je kopao taj krečnjak, dovezao čovjeku, baš ovaj je peku, kopu. Dovezao čovjek na njiv kad košćure od ljudi. I najstariji stanovnik koji je gor bio s kućom tu, ne pamti da je, može biti da je 100 godina taj čovjek sad ima, umro je. Nalazili smo, baš bio i Marijanović doktor, glave od ljudi, lobanje. Ko nije moglo sagnijeti u kalciju, u krešnjak. U to Majdan. Ima i sad ovako brdo gdje je otkopavano, pa vidi se, ima i more se vidjeti. Ja. Otićemo pa ćemo se navratiti dolje kod Vodenice. Može ići.
Da? Nekad ja idem kad je zimska doba, Da? kad je snijeg, Da? zimska doba i sad. I kad je snijeg ima trag od kune. I dođe i najvjerojatnije da još upalji unutra, legu se kune. Da je moguće kest, po snijegu, po tragi, nije dalje niđe ošao. Nek stoji auto tu pa će i s vama. Može. Ićemo da obiđemo to kad smo već... Gdje idemo? Ovdje pa tam. Ovo će da pića. Radi što? Dobro. Ras, vidiš? Da? Ovo sve što je šupljao, to je taj, vidiš, zavukao se potkornjak. Da? Crv, jedan koji grize i oštećuje drveće. Ja. Sad ćemo ovdje trešti, vidiš. Mora se iščupati, a presad, pa ukalujem rušt, trešti. Rušt. Ja ruš svešću. Ali ipak vidi se da obrasuje, vidiš, ponavlja se. Znači preko 300 godina sigurno. Preko 300-350 godina sigurno je star. Jer ja pamtim ljude koji je 1885. godište. Da? To je bio moj djed. Da? Umro je 65. godine. Znači ja sam imao 15 godina, on je pričao da je taki bio dok je on bio dijete. Znači koliko tu sad ima godina? 120-30 godina. 140 godina. 140 godina. Znači, taki je bio. On ima onda i više, on ima i 500 godina ima, možda čak. kako ne ima. Vidiš ti koliko je to sila. Samo bojim se da ga neće ovaj crv. Vidiš ti kolike su grane, stupci. Ja. I vidiš kako urastva dvije grane ovdje. Vidiš? Da. Kako sve je jedna vide. Aha, ovdje, da. Vidiš? Kolika hrastina. Ja. Amo mi pogledaj oko gore. Aj. Kao dobro, dozvo se iš makaran rupa na rupu. Da. Gorim puta nikad. Vidiš kako iz stanara vidi se termoelektrane, kako puši se. Neko crpi se tamo vidi, to je to šao. Provuku on dolje grederom, pa iza ovdje plio. Ja. Provuku on grederom, pa to bude izravno ovako. A kad kiša udari, onda auta izbacuju i napravi rupe. Pa trebalo je to asfaltirati. Trebalo mi jedna akcija napraviti. Se urao. Ovo uopšte ne vidim. Kako se preziva? Radinak Stević. Pa Stević. Milovanović. Stevića mlin. Svi nas znaju moje pravo. Gdje sad idemo? Ajde, kad iziđemo gore na brdo, opet idemo na crnu.
Hvala.